Bueno, alebinetan, mutietan bezala, oso zaila izaten da hori txapelketa sartzea, eta egia esan neskekin bai lortu genuela, aktibazio hori edo ulertzea momentuaren garrantzia hasieratik. Horre oso lehenengo fase ona egin zuten, eta azkenean faseak pasatzen joan ginen eta finalera heldu ginen. Finalean egia da joko ona eduki arren eta azkenean ideia karri eta gurutze ditugun entrenamenduekin zer egin dezakegun eta zer ez oso ondo ulertu zutela neskek, eta pena izan zen ezin irabaztea final hori. Azkenean zilarrezko domina eraman genuen etxerantza, baina pena hori azkeneko pausutxu hori ez ematea eta txapeldun geratzea. Baina egindako lanarekin oso pozik, gainera talde teknikoa ere jarraitzen zuen, baina putxu bat berrituta zegoen, eta oso harro egin duten lanarekin. La selección sub-15, la verdad es que teníamos muchas esperanzas con ella porque creemos que es una generación que lo está haciendo muy bien, que lo viene haciendo muy bien desde sub-12 y hemos sido capaces de que tengan las ideas muy claras, de que lleven un juego bien estructurado y en la primera fase conseguimos pasar de grupo de una manera muy solvente. Y en esa segunda fase es verdad que no tuvimos nada de suerte en el sorteo y nos tocamos selecciones como Madrid, Andalucía, que tienen un potencial muy grande. Al final, pues por el número de habitantes que tiene cada comunidad, tienen un potencial muy grande. Y les competimos de tú a tú, empatamos con Andalucía, con Madrid perdimos por un gol, pero estuvimos en el partido teniendo ocasiones. Cualquiera que haya visto los partidos, creo que puede decir que alguien de las tres se tenía que quedar fuera, pero podía haber sido cualquiera de las tres. Nos tocó a nosotros y pena de que las jugadoras en ese proceso que llevan no puedan vivir una experiencia de una fase final y que les ayude a mejorar. Todavía les quedan años y esperamos que en la siguiente selección lo consigan. Nik uste, 17 urteko azpiko selekzioarekin, talde teknikoak jarraitu egiten zuen, eta lana ere modu berean burutu dute, oso argi, finko, gauzak ondo erakutsiz, eta jokalariek hasieran kostatu zitzaien aputxu bat, lehenengo fase horretan, baina gero ondo atzeman dute dana, eta horri esker semifinaletan heldu ginen. Semifinaletan egia esan, nik uste Galiziak baina aukera gehiago eduki genituela eta gehiago merezi izan genuela, baina hau askotan ez da inoiz merezi edo ez merezitzea, eta azkenean hemen golek bali dute eta kasu honetan penaltietan galdu genuen ere bai, disgustu hitzel hartu genuen, baina horrek ere ikasteko balio die jokalariei eta azkenean seguro asko eta asko gure selekzioa absolutuan ikusi ahal izango ditugula. Iaz Txileren aurka jokatzea lortu genuen, eta horten ere mutilekin lortu genuen Uruguairen aurka jolastea, eta buru belarri bi gara data bila, aurkari bila, nesken partidu bat ere antolatzeko, eta gure absolutako neskak berriro ere zelean ikusi ahal izateko eta horretaz gozatzeko. Baina azkenean batzutan datarekin eta beste batzutan areirioarekin ezin izan dugu lortu aurtengo denboraldirako, baina buru belarri ekingo diogu mutiekin bezala, ia hurren urtean lortzen dugun eta bai mutilak eta bai neskak ikusi ditzakegun.